na aban aye na adwen se onto ahyentede no mu dia won makasa do mope ebeto lolo film se be ya ombenya sika e de ahwefie MC Edema Kakre North Municipal Assembly akasa echemu say ya apenkwa kwan na omusiesie no be ya bosome miensa ekosie na ntemu de na cheso matimi awie ensama no pina na ka ho ayese onkonwa be som se enumre no nsia kase ye wodi ro ha ni nsia echiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se adwumakuo bi aba o manyimu am wono de ye ka live band de papa no omo nche no ewo na omodidi dwuma nso e konkan yipam ye frɛ wonom third group band tiedi ni ye ye third group band omo fidie na ye papa enti bia na o ye wedding wo ye yi ana wagoda birthday party bi na wo ye wo graduation wasun adwuma pon ho ana se school mpo na wakwa wuwi a wo pese obehia mfidie e wo dwumadie no ase ana se church programs akoto no obehia mfidie de momade amfo mani fa nkyere mu e wo third group band na mokwa mfidie papa no ibetuma dwumadie no ayakra kram na your quality sound your sound so professional instrumentalist and your quality instrument ya bo no so at the form person nanom enantem wo payachi akwan ya watemam community 22 bawro so inside hono ene wom ya homa true phone ni 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741. Menkan for Lumba super enfema Lumba super no so ba eye DLFM hanoma won sabetimi akabisan so ane e wo so distributors bebre won kan mantem hanom na sa wo pe no dodo atu aton a frame 34 0549889685 and 0549436616 ni agusua e ka mo se enne ekwe nyina no pram homo ho afahye ne gusua e koso ana no efiede etwa mu ena mpanifo ebi epunu mu a dwumede ne hya ase ekoso am etimesere wada se wunya nko ya pram afahye no eguso a ekoso dwumede apina na mudi agwa akwa mu a ama afahye no ayesoro nkokura insana dwuma tete ewo mu a manfo akosua insana dwuma kama bibia konkane ede ema wonom sanso na gudi epi wo mu a ene akyede epi na so na tato a wokwa obetuma nya bi abefiri dia fam sanso na back to our root eye day games agudi bi atwa aka na mudie no ene yede ahyehye so pram afahye na ase a ekoso am sanso na nyotofo a mo mogi mudi se mu ne onyemoto mekire rap and singing competition beto dwam ene wachi nso artist night anyotofo pi na ginemu a wombe wo so pram ahomo afahye na ase a enye asem kuma sanso na DJ so mu nyemo boma pa wani tumi so no nso dodo na ho no ma we boka kana we boka krasa ene so be koso ndi bomadiafo ani kire mum on the 23rd August no eno no be homecoming celebration eno so enya asem kuma kram na free 24th August ekopim 30th na dia medofo em eye market sales all day every day enti bedi dwa kama aton ne amasa ade bia pese okoton kodi hudwa ewo pram eye afasha na se na kwadem ko wate dwuma de yesu ko we no eye fast trade ana afin so pram nananom atene kunya dwuma de so mo na so a etodwa ewo Anglican Park ewo pram ho no ma ya to din say fast trade cultural and food festival pram afasha no aye de pam we ni adwuma ko miensa su asense ni yentena se ne yemfa aka kase no emesomo akenkafo obenu ayese nkunya besom ni mre no edi ameje so yo wofa ose ade ayo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ane bantwere bonana otafrija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ya ho ye pa ye de kase ye bono ekire mankasa ebesom nansa na no me wo fa se rose gold osi di ye kase ye bono eye de pa dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ye kase ye bode ye hinta nyina aha ne ye pa hontama DLFM 106.9 kase ye bono ni aha ne ye nyina ye tie DL News. Yamamo akwaba afitu mirikande shia yen ewo Facebook and FNC YouTube na yamfa kase bono ekiri mankasa ensamum ya shaka se bona se e de free awrahusemum na yabo agura mu ewo Ghana National Fire Service odumja adwuma yekuo no akache na empenifo de nkrata babonten abeka se ekirem sei enedo yada eja eto eye Frempoma Estate eno no ene Absa Bank ene di hwanimu ewo Spentes eno wan kran popure mantai mu a make say adan ya no ye nuadan bebro eduonu nsom 27 wooden structures ni nyina da etumi ahyedwra bia
akwakora rekosem ede ma de hye den eye wonom ediam na odumgya mpanifo ekasa na omu kirem sei eja no wonom nya ne nte sei emra na ebo anopa no nson apa ho semaduasa ana omu nya ne kra sei eja no gusu a edede a enya semekuma kra ma se edam gidigidigidi adan ni nyinada ehye majapade ekuro no na enya semekuma kra na odumgya adwuma ekuro mante bo moden afiri me ahoto akohia mu a omukogina mo nanso ekonkoden a ene ebo anopa no nkron epa ho semaduonu mienu mekire 922 na wonom etimi etumgya no awie kra na odumgya adwuma ekuro no emrante kirem se eja na se de eder na no ede ne pa etombo mo homodin bia se ombetumi agina mo nanso aye adwuma ne se be eja no entimi entretre nenko adan ahodo a ewo potem ho no mu kirem se na asode bi ben ho no ma na asoda no ka de na keja no ekwa kotum eno achi nso adan baburo be de se edu anu so ye nuadan be men ho no ma abrosan ba kumpo bi ka ho a enkomo ho anya ha entimi amfa insiya ne nkete se amma adwumaden a enkasa adan no nso keja etumi to ne nyina mu ehye ne dwerebe na acting regional operations officer edema Ghana National Fire Service eye DO3 Mighty Kumi ejemre ene nsentwerefo akase kirim sei enya adwumaden ene nsiye ene nkoden a odumgya adwumaye ko kina mo naso a enkene awudi agya ne bede ne asemekuma kwa nanso ena mahobambo emma no modin bo mo boye ene nkoden ene boasoto mu ya yentene o modin etumadu gya na amato ye nkyem no etumesusu nsesa de a enkepotem ho no modin nkajapade a beko ne no anka enya asemekuma kwa ne kasa mu nkyeremu no eni. So we received a distress call around 07:30 hours that there was a fire at Coastal Junction behind us. So we came and realized that it was involved in these structures. So our men quickly called for assistance. And that of Labadi came also from Texas, that is Industrial Area Fire Station. But unfortunately, they couldn't get to the scene because of breaking down vehicle on the. So we have to quickly go in water tankers to come and assist and help salvage the situation. So we realized that after the fire, it involved 27 of these structures, and the fire was under control at 08:32 hours and finally extinguished at 09:22 hours. So we've been able to salvage some buildings around, and these are about 10 wooden structures and some uncompleted wooden structures in the church as well. So the story building behind us, as we can see, because these are the buildings that were salvaged. That's were not affected by the fire. Na ne kwakura mu na DO3 Matthew Kumi echire mu sei yemfa nto o my Ghana de hye ne mu sei se de eja hye no eguso ekoso o manu ya de a ahomete pa nti obesre o my Ghana tiasema ma sei efiri na ekọ ya mo ye homoden sei enka fie bia mu mpo no anka yebenya fire extinguisher wo fie honom na anka bibisi mpo ahobambo nsem te na manimu na anka madika aso ano edumbi se be ya odumgya adwuma yekunu beduru honom no wo betumi ato aso mu kirem se ne enam akade omde ye adwuma dodo na no asese ne dodo na nso mo nse dan nti no ebi ho no ma na omoba mpo na akade ne ho aye den ebi nso ho no ma ne ba biaje na to no otumgya adwuma yekuru mante no maso ye me ho no afi no be firi bia a chiri baba na ho nyina hye awie nti o mesere enya ntuma nkuto na yese mo nto ofie enya mpabo akese ne kotu hye nko ne hia o kire mi se mo modan to ne ma hoto a ye betum de adumgya ofie se be ye gyahye yekoso no ye betumi akon atolase ye no kire mi se afenso u free fie akoba bia nyinam kane adum no ebitumi gya ne TV so na fridge na wakwapo ba bia kwakotena onsanso ne bibia ya hobambo bia wo ho a bibisi ebetumi twitwaje na ka ho na gya gyehye no ekon kenti ya nwini enkwa kire se eja hyehye wa hobambo no obiara betumi ne hyepa agu akwam ne nyaboa na mom nya odumgya adwuma yeko no kuto na de bia de we hwe mo ni so momra no medumgya nte sa de a da chombe ba no na fie ho The message we have for people is that we should be careful in our various homes. Also make sure that we have firefighting equipment in our homes, i.e. fire extinguishers or detectors. This can easily detect fires whenever they smoke. And also they should have a contact numbers in mind. That is a 192 and a 112. When you call us, we are always available to respond to emergencies. Any awoti ye or your acting regional operations officer at the Ghana National Fire Service, the DO3 Matthew Kumi and Awate Ninken.
Yentoa kasebone so na dom kuma momra shebajem akasa echemu se ye Ghana Gold Board for we so mutimi ya account edema eye ka omo so abo ewa abra na omudi omudwa efa gold ne ho echemu se ade omo bo aseye na ba so se ye foreign exchange no matimi abo modin ahe se bibia koye na emo me ka omo bo ye ne de aso matwe omo ho ede afi omo nyoma adwen se omo be make account bia for ekana omatimi abo no na we efa report toja eyo sanabu sumi we a free international monetary fund IMF for honom eba chemu say Bank of Ghana for domestic gold purchase program no free gold board nim chesoma shrebe 1.7 billion US dollars e won fimpi mienu ene aduonu num nim no ohwa na chese 1.5% free Ghana gross domestic product nim ha adwin ti na dom kuma ne ba no dini Alexander Fanyoma Kenny semtrofo twetwen komo enebnada osanabo somne de tosu du watwe won fimpi mienu ne aduonu nsia mu ana ochemu say gold board for ntimi nye mfaso obi anfa free foreign exchange ono mu abra omu ntimi sombe ye bibi e de afa ka omabo ne ho nti omu hwe animu so say omu so no ebetimi abaye account e de afa 1.7 billion US dollars no no omu hweye e won fimpi mienu ane aduonu num nimu. Gold board must tell Ghanaians the following. 1. What prices were paid for gold? How were those prices determined? What premiums, if any, were paid to secure the supply? How were international off-takers selected? At what discounts were those gold sold? How much was earned by Gold Board in service and asset charges from transactions financed by Bank of Ghana? What commercial risk did Gold Board itself bear? What transactional risks were passed automatically to Bank of Ghana? What internal risk controls existed to protect the financier, the Bank of Ghana? What corrective measures were taken as losses accumulated? And most importantly, if Gold Board controlled critical part of the trading process but Bank of Ghana absorbed losses, where precisely did commercial accountability reside? These questions aforementioned go to the heart of the very matter we have raised. So, a business model where entity earns fees and another absorbs losses requires scrutiny. In fact, it stinks. It stinks. The structure deserves particular attention because it creates what economists and governance professionals will recognize as a potential moral hazard problem. If an institution earns transaction-based income for purchasing, assaying, and aggregating gold, while the financier bears the underlying trading losses, then increasing transaction volumes may increase the agent revenue even where the overall program destroys value for the principal. Any responsible government confronted with this 22 billion loss should immediately investigate. Enwechi na dom kuma ne banu dini Alexander Fanyoma Kenekasa na ochemu se bill conditions a endisi aban ne ba ya omodema MPP for no omunhwe ehu ni se Gold Board for etimi atena se amomatimi aboka be 22 billion Ghana cedis de ne na omunso edu omuso na se MPP amanyoko ne betena konya ne so a bill conditions omodebe ma omuno omunhwe na omunhwe obi akoye adwuma mpo obebi na sende iyokofo tata no iyokofo tata binum attorney general ye press conference osio obi mpo oye ayaban adwuma eka 5 million cedis 3 million cedis 10 million cedis yetumi frɛ wo iyoko na wakoda ho na yese fa ejapade a asumbo fa branch ya mobile na ne gobo for be de be hu si o me ba o we de sa 22 billion losses here almost Gold Board abokai ene no bill ezika ben na ye de be di bill o wi ase se de tie yese wo wi ofonsa na wa hwe wonsa wi ase aye wo no se tumi ba wonsem na se wo de tata obi a hweniye ndis for nam MPP for abokro no MPP for abokro no MPP for to say MPP for to say gold kaka mun koton no gold mun koton gold okoboka 22 billion cedis afi baako ya kan ya no mu fizo mu didi atemu a na ya bohu na mu de yeti ne krakramu anadom kuma ne banu dini Alexander Fanyoma Keneche mu se ye Ghana Gold Board for na adwuma na omu ye no mu hu so enti nkebe ya ka ndisi aban no emfa nkrofo mbetimi aye adwuma ne san se omo adwuma omu ye omu hu so ni nte ye Bank of Ghana for ne mani na aye basa. By the fund's own numbers,
The Bank of Ghana's equity stood at negative 93.8 billion cedis at the end of last year, negative 6.7% of GDP. Our central bank is technically bankrupt, therefore. And the single biggest driver of that collapse in the 2025 was gold operations. Gold board. Gold board's own domain, 22 billion cedis. That's equivalent of the 1.7 billion US dollars in 1 year alone. Therefore, ladies and gentlemen, let's call it what it is. These losses are not bad luck. You don't trade in gold and make losses. They are not a difficult market. They expose the crass incompetence of gold board's management and misaligned policy of the government. No serious institution loses this much money by accident. This is what happens when an untouchable few are handed the nation's gold with no one watching and no one willing to ask questions. Ghanaians have already sacrificed much to keep this economy standing. We tighten our belt for the sake of stability. That is why it is so painful to watch this scheme quietly give away sums that will make any right-thinking citizens weep. Eni ya wuti ye eyedom kuma ne banu dini Alexander Afenyo Markin. Yantoa kasiyabon swe na yemwonwura mum ewo Cyber Security Authority mpenifu aka na meka say Senior Manager in charge of Child Online Protection ewo Cyber Security Authority CSA Mr. Nelson Herald Dakon obokoko echiremu say yamfa nto Ghana fuanim na nansen adibia ba sabe nipa da jam oba ne bema akwanti aseyapam na makompem na mayam hu bia wi omompaso no na matwe phone camera de asiso na mankase matwa ne kekre ebisu record ne video kama mu wi a na ni da ho saa seti betre no na wa wi a na masan hwe sabe hu ana ba akode aba abonten wore mu kirem sei o man Ghana wo mra saa ne ma na ma ho kwan enti wa wunim na free na ekọ wonu obi ebekọ akwada na wodi na de jema ba abonten no o man Ghana mra de obeto level pam na wahwe ne yempu a obetumi akwakwada afiase mfinhia no emiensa na okirem a wohwe eye Cyber Security Act 2020 eye Act 1038 na eno ekasa etiase sabi obi ene obi eda na enipa banui wanom akwantiase apam sei yene yankasa yemfa ye phone camera anase ne yankofa eye videographer mra na ontwa ye empema de gyan ye wi a na ba ko afa kukuam no de kwato aba for 10,000 se ne medafue bakode wonya hu so ma ha ye pene ye mashu pram ose wo kai ana no nkomo no wo ose nkomo ben o se obekai ana ne ye hia wo mpaso yi video no media no wo ho enti no mihia 10,000 Ghana cedis enti faba me 90 sade a me je magana fo anya bia no so eba ne sa pe na abnamontu a ne nipa no ko ne wabu mra so enti awunim na wo bo moden a do nyonko a ne na kwante ase apam se ye nyina yenya video ye wi a yemfa mma obi ahwe na wo kwa fa kukuam se sabe wo nko na wo pesika nti ukobu na fa so na wo de ba bonten se ukotwi na dia anya hwe no obetuma akoda afiase bebura afi baako na mmom no wontumi nnem e wo mra mro mfia miensa enti anya hwe kura no obetumi akoda mfinhia ne ba de se ne miensa na kyena hwe ade a wapi hom na mra no pai oje mre na one Mr. Prince Charles kwabena open dodo abana mane se DJ Hitman te adwam ewo ni daso eho mo bia morning show dwumadi ato dwam ewo DLFM 106.9 ewo ne ebenadai ana Mr. Dako echirim se no omoden kra tempo akoda mpanifu a wodem hwehwem ni nsakirem kakra ede afa amamra na ho se be ya enipa bia da wonim na sabi odi obi ade jaba bonten no emra no ma so twen no atumi akwanka ne yipam omo twa so mampani betimi agima na atumi na be ya adwuma se be ya nipa omode afofra de jemba bonten na so twen no ebetimi akwa animum o kirem se obesre nipa mo nana montene so a de bia da obi ade jenam de aba bonten o kirem se mo ye ne sa pe na mo mba nipa no mo cause no emotional distress de bia obadwen sa na ehu ato no so we de ye beyi made adwuma we de obi ahuma ya se ye de ahum tisem ni o kirem nam so me nipa bi kura hwem ho akomfuntie free na ekọ wonnim na o de obi azigi ba bonten a Ghana men e be ye o se poso ne kasa de mo kirem ni yes so o hwe
Section 67 of the Cybersecurity Act na wachoa non-consensual sharing of intimate image. Okay. Or say memory firm running or say a person shall not with intent to cause serious emotional distress intentionally distribute or intentionally cause another person to distribute the intimate DLFM. image or prohibited visual recording of another person without the consent of the person depicted in the image. In some and so say when you kwan say obe share obi and I say would you be obi adejam funi be mo obi say on share abrani pakoni ma consent and the pakoni so what I say on my consent say share na wa share in temrani can say obi obey sa no commit an offense with the term of imprisonment. Trubeko prison, so would see me an opera, son and Manica, imprisonment of not less than 1 year and not more than 3 years. If I just said your way, your review, no, and run 8 years in the Biabeca home. And government, I bypass a bill, and Sabasquity, you know, won't say IKC because they're very, very sensitive. And I say for the purpose of this section, you know, you can't say emotional distress at the end because also say, share, you are causing emotional distress. What does it mean? Or say any intentional conduct that results in mental reaction, such as fright, nervousness, anxiety, worry, notification, shock, these are some of the things that the patrono or try or share or go through. Okay. And what and Ura Nelson, Remu say, Young fan to Ghana for him na Ochiremam, a yet data in Quintabua, a free U.S. National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, Everton Montana Yadia, ne had dream power memo name more Ochirema enfimpi mienu ne aduonum 2020 no emofra nketoa wonmo de jakwa be fonten tan so o my Ghana mu a efira no kwa be fonten tan akase ne so no mu kirem sem ebebro be ye mpem dumiensa 13,000 child sexual abuse materials a ni na ye linked to Ghana online a je se kwa be fonten tan so amanfo nya be hwe ye no kirem se enfimpi mienu aduonu 9 de 2024 no kirem a epeja ne mu a eno kwa ye empim aduonu 9 ahankron ene enkron 24,909 ena ni nyina ba montana manfo de janko o manyimu yetuna tese ene azigi saa na ekoso am no kirema sesei wo hwe eye cyber security for empanifo wanom enfempim ye ne de no mienu 2022 report ba bontenom wanom wo kirem sei wo hwe oman ga number for 10 times on niam ekoso owiase a efri Ghana ha no na wo hwe niam ahodo ekoso no emafra mususu a monfia nkwanimo no videos ahodo aba mpem agudie no emu ahamu chichembe ya miensa mofra nketo omadegem egu ntentan so in fact emu ahwrem itomen ye momode ne nya asa ne mutu ne mo Ghana da chekura Mema statistics kakra Jumakobia from National Center for Missing and Exploited Children omo US na every year bia omo research na omo de report about how your mofra to children under 18 and navigate internet and any omo challenges omo face 2020 omo report by say 13,000 sexual images of children and young people were uploaded on the internet in Ghana. Hey, research omo de buy no. Yes. Enti ni afese bia aba at least ebe hu bibi nti igusu ani ya awareness creation ha mini ame sezi ameka say as at 2024 na increase equal 24,909 sexual images of nkwala ya dia gu internet so amanfo onhwe no mo access ukọ cyber security authority so the report be by 2022 ni eka say all the reports are by through the internet point of contact and also na 3% non-consensual sharing of intimate image. And another web like I said, revenge porn. Okay. And if you move so by university for your interview about the issue of non-consensual sharing of intimate image. 48 people here on perception nature say forward the amount for sexual images or social media minimum the clock right sir. Nature zaman for chepa wo meni mwanya semukuma kram. Na osa kirem say enimpa ni bia ba no. Se wunnim na woni di mpam agro wie na mutwae na mu video inkuto de a na wafra kukwam osimesi wo kan nkoma na yedi ye no wa hanom ye beka ne say blackmail enti aba ne sa ehu pa na waka kire otua sika efasika se bra na minyai ente sa de meliki na Ghana fo nyina nya bia hwe bekọ wiase nyina na obi ehu otechem o kire ma ba ne sa medofo yi mentua ka pre emo bia efri se sa nipa monfo we utua sika mpo a wo ye dem de beba bonten eto hu ni sa pa ko yimpenifo tutu na mo wante sa pa na so betuatua sika na medofo yi
One hwe ankwase adwuma abeye no enya asem kuma kura me ne wo bayi na wo honom ye di agoro video aba abonten e be reche na afi wo bayi the video ebo me trene say mama ni say ya sextortion wa mama me say ya me yo say and ye me video ni sextortion blackmailing and on na cyber security mombra no e ka fa ho. Okay, sextortion is over cyber security. The number be tuja. I'm a public and free reporting issues. Into every week, you share cases. I eba. They topping the. I am in cases. Pa, and they say cases a dose of power. Your case is sextortion. Sextortion. In Kuala Penina. In Kuala SSG 4. Our shop naked pictures for their boyfriends and now from boyfriends in blackmail. Recently, you're coaching Kuala Mienu. Classes. Back police commander back your of my ba. Hey, perfect combination. Yes. so get the TT when they say Aquano Obano or 12 years and a Bema no 15 years. And see or the naked picture man a boy and the boy now so we and I could do different hand in nature say on Obano have sex. And yes, I'll be share naked pictures on social media. On the opposite on Pisca. So normally on in and they can't say so mostly no is give also pay the Nabi. Kwaso. Eni ono so ne nabi no so kwaso pa nti ekuroma ye hu brutam. Na ne kwakura na Mr. Nelson he kire mu say yem fanto Ghana fo anim. So bi Edward Deja ehunehuna so de ba bonte awomode amemmo hu kura. Fa kwada ne cyber security authority mpenifo na mutu ho na mon enfama o kire mu am. Omo woto free number eye 292 tieniye eye 292 free. Anasa obe test SMS mpenifo beje wo first nom no wadi ho nkomo no makwachi nipa kro ne sample kram wa mu kire mi say obetumi so akwa be fonten no so cyber security authority Ghana ene ye wokwa say ye Facebook say ye dent whether be bia be ko bia no moda ho no obetumi no madi nkomo obe fonten so mu kire mi say nipa no be bia o hye bia no wo betumi ni mfidi ahwehwe akwache no na video no mayi fonten no so no mode ap ane hye no na mode na koto afiase o kire ma ya me ye ni na ho pa na tentan no eso ye hu brutam eno so mu kire mu no enie enti mitu ene bi obi atrete mi nhira nkomo na so obeka last yi no wo me ho enti no brafie enti sa mi hia sei ba sa me na na mo ben na ese mitu so obi threaten so be release material na yes then I was right you need to calm down enya de bia say nyame adom ye wo cyber security wo ho ye wo powerful softwares yetimi yeti protect you or naked picture so that nobody can share on any social media. Wow. And on Abia, I'm repairing. If I have time, I will take you through the software now. Who will fear? I want to be to me here. As you instead of be threatened while you do it before you even call. Wow. It's 292. No, we fresh cyber security 292. Immediately. I don't need a toll-free number. Toll-free number. Right. Immediately. So fra na you upload naked pictures, but making sure say friend who are the same videos of good because I don't ever upload a good software now software now has it or has it or all the social media apps globally more so it will be about picking there TikTok afani there Facebook afani there pay any money as well because the moment I'll be to a way to make sure that you are protected it's immediately no don't waste time right why but don't pay any money as well because the moment I'll be to you or means you have money enti mama bi sa say yemfa ne say bia meme enti ene ya woti ye no obo adwumaden ye pa oye senior manager in charge of child online protection at the Cyber Security Authority CSA etwanitia ne din Mr. Nelson Herald Dakon ena wote ne nti azige no yase mo hwe ne ye na nsem e wo ho pa emu nkyere mu ene ye de asomwe no ofas ye de ane sidie isi ade yesi ahoba mo ho e de said ye onya yade no mama na ye new normal be for some time now as a Ghana for no sabi as ya fa bi of me dikura ade yento akase bon so ye berisa yento akase bon so na afija kwabre no district no afa ihumesua e de ato makoma so so mbeboa ahwe se ba de kire ene adesua ho nsema bibia betimi akoso ye enu nti no map 250 monodex e de free common fund secretary anima eno no omo de koma eye school for from sisi e wo mensnim ene dada e wo honom da
dada sane ebe betimi aboa na mofra ne nso so no etimi esuade ye na mo de san hye we abasa ne ebe beboa na ohawe no so classroom se koba se mofra no beko school na mo nya akonya enfa entna so de na chese no so akoye ohaw e de ama wom achechefo ne so entimi hwese mofra ne ntna fom no mo so enchomade nti ohaw awodo eno so ewa desuade mu ni na ombebo modin aso ano sane ebe ya desua ho nsem ebetimi akosuye na mensini ni nso so afato mo nso so mbeboa eba ahomansu amu nsensem ni na na mo akasa befato mo ho so etimi ahese mo fra ne so dachi ebetimi akoye Honorable Emmanuel Jackson Adima mansini crash penia me wo afidia primary mansini ene se ohwemechi a atadwe yenso ya hweden ne fise ko peni ba wo share ka se or reset Ghana no reset no agenda no eno ana na iguso a ye Ghana e de esi papempa ya dachi ebetuma build up on the foundation and as I ko nya meti so ya o ma Ghana ba ko se mo na bi mada we ne bread kan ya aban bi aba na nya aban bi asa excellency John Dramani Mahama na aban ene NDC kunya papa ya ene de aba ye be chen aba at school for my men's university and if the papa le o ma Ghana ko yes so ya sa kan de first batch e di kan we ana e fa mono dex kesa ni baba ko akonya DLFM 106.9 enche e de no hu mfoni so baba do fidire so na amanfo hu anamo a mampani Excellency John Dramani Mahama ene na bai ya mansini crash fidi is Honorable Emmanuel Jackson Aguma me so mo fida kwabre na me hwe akire e wa hase eni ya utiye eye MC edema afija kwabre north mensni no eye onyonyamfo Jackson Aguma na manibo ye nsem choni Barbara Krantin ana de besomye yantoa kaseyebo no so na yemfiri asante mantemu na yenyina mu ewa hyenkafo esensemu na meka sei commercial drivers mu o man ganam wonu ma amade ehyen eye adwuma efa passengers fo Agyei Sikapa mbotomu no wonu kokoa pai wonu madwa blutam wonu mu kirem se nansen sede ahyentiabo no akofom na afa anwobo esora na ekro na niema ahyenkafo nya didi dwuma nso ne boa dendenten no eba ne sa pene sabi adwuma mo ye na aso mo ye nkwasi adwuma omu kirem enne wo hwe eye spare part o moto ne bo na de egina ne gina so mo san hye no mo kosiesie a ebo na kwananim lubricant ebo akọ enti di empa no no monye na mo atimi atena se akye no magidi ame afiri yafam ahyenkafo akirem sei wo hwe ka o mo bo ne de bia da ene fa ngo bo se de ya akọ soro ya yemfa yensan kanya wono mo kirem sei adwuma wonom eye no wo mo yama fa ngo wura nom ene wo mo siesie ahyen ana afin so wo mo tonton ahyen akọ apẹ ene mo nya so mfaso na wono man kasa ahyenkafo na sebe eye nkwasi adwuma pa na wono mo ye o manyimu a obibi na wobonua anka beto akoma na visa sebe adwuma wo ye eyo adwuma na ahyenkafo na kasa ekirem sei ohana no aye den pa enti Ghana Private Road Transport Union adwuma yeko ni bi te sei ahyenkafo nkonko ni bi akasa ekirem sei okona no aye den sana Concerned Drivers Association wono mo ekirem sei no wo hwe aka na fa ngo ne bo na nka na ewosoro ehyentiade no so penifo tumu kama na kwosoro kama pam nanso mra Ghana mampeni nya papa John Dramani Mahama ba ye no fa ngo bo na so te kakra na ete ye na asiri ne so ebo no kwosoro ma $US ekofom no omo ka so omo nte so omo ate so se fa ngo bo na kwosoro am ede na oman Ghana mpenifo etwen ansa na omo ato ehyentiade no bo no ma wonom omo chem se mpenifo antomu dia yanka nkire mu pren se ne wokọ oil marketing companies na okotofo anwa ne bo na ye dene eka na abanom abantumi mfa ho ka na okoye 2 series pe e di free fan ho so a ne ya tum 20 Ghana hyenkani no adwuma wa yensa bisika ben wo fa nkofie nkofie abusua entamu kirem se yemfa ntum anum pen wasini pen sabe sankwasi adwuma na che omuntumi nya bio omuntumi hwe abanim se abametum ansa na sabe o ma ye adwuma de nyesika de ahwefie enti free ne ko wo man kasa batum eye hyentidem no lefam batum ebo mo para mo beje sebe ya musu menya sika no matum de ahwefie fi se mo kọ adwuma e ma ne muso mo de sika be fie na nso mbepon no e ma na kura kirem so mo de sika na koma mo mpona fo vi so mo nya sika nkobo bre bia ofie na ne mo na National Private Relations Officer e de ma Concerned Drivers Association me wa fase David Aboado akaze kirem sei lole fa ne de aban pompo mbetum vi se de aban na mo de kotoma hwe to agro no e mo ahyenkafo no kwa ne kasa mu kirem no
enie yanhwe ampene puma sibre ntema e the Ghana transport echo bibia eni se echo the reason why I make nesa eni se yentu lorry fare mu nke wo say ye old fare no but obia sorry na oje fare ope because everybody is waiting for directive every either the coalition of commercial transport or Anaji RTCC Anaji PRTU ho but entisa yen so lorry fare ntumu no e susudie eni e di hwem the other time before I bet lorry fare so no na fuel was selling at 16 cities 69 pesos and a drop about 14 cities 99 pesos and a tail lorry fare so 15.5%. But see how many workers saying atra that threshold a drew ya and sana ye tail lorry fare no so and as a tra accord the threshold and a war and sana a bad down why tail so no and they say fuel is selling around 17 thereabout and inti ama driver bia I say and ye krana ko say ye old fare no old fare no so yenje because president say your man 1 month no and then this anima we nyina ye den eba nti we wake up call to yen ya transport ano any transport ministry ni nyina say e wo say ye bibi ntem na ankoji nsem ama ye era ankoye say Nigeria era ene ya woti ye ne din ade Mr David Abuado ono na ye kasamafo public relations officer at the Concerned Drivers Association. And watching na ahyenkafo a wadom ede ahyen ye adwuma wo mamu gisika go mbotom nya mede hwefie no. Wa mu kyem de say de dondo afronte gale na nkonta enya to bentum. Enti sabia muntumi nya adwuma ema aban enye fangu sika fangu ne botom de men. Na ahyenkafo mfo ma no kwatwere ban kwada kwam da ebi nsi. Enti o ma twan sa aban na enya manfa aye Rollefair bontum na made ai free ne ko mankasa kotum no magide o mo pese be ya mo so betumanya sika de hwe busi na de akwa emu ohwedam toto wo manyim da ya aban ka so betum eya no wo se yentwen otu petrol mu maye ne ye de petrol na watum amaye ne ye de eye adwuma enti ye boka enti se aban no oja me tum 1 month na wasa maye se yentwen no de betum no e de osododo e de oso ye na aban sisi yen nyina ye mamma enti ye se yenya oman no ho edo ni ne faso tu a odi tum eni ti a odi etiso no entale ebi o no odi 20 cities atum no abete so 2 cities entare so enti maybe I drivers in the ebre ye adwuma so ye bre yes laban I want to all friend so my na yen so drivers for 1 minute for ye bre ye be pa adwuma ne nyina akwa akotofu ne abeses ne ye nya chop money de bia sa enti yes laban pa want to so my 1 month in the kwa wo fi say ya twen sa de bia omo so omo betum de bia omo betum sa yen so yen omo ntum da yankwara omo ba be bia school ye be to books ye be to niama bebre adwuma ya ne ye ne nkaka sa ena yetimi de show what you say enti no no so omo nhwe ho maye because ye be sorry ayi matin e be ba ye sande ye nsa pan be kofie ni de emmoa DLFM 106.9 enti ye ba sora ho matin awie de nsa pan kofie de emmoa kram wei aye o my Ghana hyenkafa wonom etwihyen wo manyim na wonom gisika ena mo kyerem so kona no aye denti aba mbemu a wo maso aye hyepam na ye ko Facebook no sam wo fa se Sweet Elizabeth no honom me ka so be share bobi mantene nka bio me kyewa anumre yi me wo fa de wonya hye mbope agi wuni asase so me ka opam enti mo fa se Sweet Elizabeth oso ma yadwo na eja bio eja se me be ye too much it is becoming unbecoming pa wase wa fe pa na menim ba bia kwhye ye Sweet Betty ni Lebanon zone 4 eno de ba ye na ana ne kunsu kodwo krom de aba na wase 2029 de eyemo ana moba momre yeso yete etwen mo wase mpp na eba mo amasema na Kofi Parliament de aba na waso to Ghana pa no de ncha kase ma wafa kwadwo ene Adjoa Agyei Sikapa highlife edi free agona bobikuma apa na meye ne ntia sei ene ya kaneshi amanfo abia tuma ne mire ya enya semkuma kra na me wafa se ne din di Enoch no ye former no ye adwuma ewo DLFM mo ye sports guy no kirema madam ba ko ani din ede also maame no wotie ya power kaneshi Saint Teresa's ne din ade diasa enti anumne diasa wo kirema 24/7 DLFM enkwa no wotie enti me wafa se Enoch wo kirema kaneshi so mabua tumbasa Saint Teresa's ko no ma o kaneshi mutie ya numre enough kaneshi no enti madam diasa anumne ya chia wate diasa ya chia pa ya menhira se de biada waka DLFM adwumaku na mutie ya no pa wie na anadwo na ba bia dure no ye ko agropama so Bismarck mamiza ya krado ye basisi a
DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Bola yenya ni hwabi se coach ni anum coach ya ni hwa na am sata ya man bola ha se coach ya sha what you can see the ball and home yansa what you can crash player ba kumpo afa ko over body na ya waso na no hwewu enti sabot no ebi ni seven to mbo kotoko ebi kotoko na 20 kura no am sata oni seven maximum one anya di data boy yenya wo mo akumo yes. Pressure upon pressure. Mr. Kasante, Mr. Bade, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante. Watch your man over, Mr. Kasante. Oh, Morike! Me wafa se Bismarck man biza ya krado. Me mana kwaba. Nomfa agrupamaso nsem no emetwa eye kasebo no so. Bismarck. Afanshaba. Empomo ko de. Yesu adum bibia boko. Sa o nyame adom ho ye pa. Yesi nyame adom mpanifo se azigi no. Wo de ba. Yesi amwa ho. Bebia ni mpani betumi afishin out. No makwache no. Ene o hyementu kwakro makwache na ba. Wo mo mfidi a video no the video no ma wo no de toso a nipa odi kan share no be hu ne simple kra ache no kra nti we how bia ni na de abada da o betimi ahu betumi atu ho anamo nti we a wo de aba no o mo no mo jeje o mo hu ntra anka wo de kan de company fo akache a anka mo fishi nipa na out ba kwa de say nipa no di suro ni hu ne ade anti na yesa nti say an wo de ba nsuro wo say me asam na me kan say wo de ba nsuro ka say atiefo de ba obi o atiefo say na de wo de Bismarck winim ebreko akwantufu anso me na agdo de na omo mu frɛchi na de esa wo nti me nya na kajagum right abusan me mo adwo me mo akwa kwanso nkoso kramra deal 106.9 megas remraso agudi mu nsampa papa de sumu dwuma di kase suwe no eya de kanse nwme no nsie kase ahujua wo tie nyina ofankan Nhyiraba Kwadwo Sammy big sanso a ana baba so no Adjoa Agyei Sikapa sa nwme no amonso atimi asi nkonya de kanse nwme no nsie kase no enso sumo fadu no besima kadu samam bise mensuma suma agudi mu nsampa papa ne mfa nso mo dwuma de yisu na bibi bianso entimi nkonkan Mike so coacha eya producer na nwme no atimi akuche nsam no enso agu nkrata so besima kadu samam bise me masanim na sanso to dwuma de so nwme wo join show no live on Facebook sanso a ana YouTube ne so capital D capital 106.9 images audio video audio empokra and we asin audio nyina no se to so enso social media platforms audio amabo so makacho se ya train se de na audio visual presentation enti ye di nkomo na de images ni videos no enso egu around sanso to dwuma de enso nwme Lumba super dama ana ma fa dwuma de nkomo se ya ntra se agure mu nsam no jamfa nso mti wonsan kanso ni bia mama de na ma wonsan kanso ni yesan se ba bia befa bia de ese obi bia nso agya tum Lumba super dama na ya tra se de agure mu nsam no enso esom odwuma de enso yen hya se fifie me no kase opani anase we no enso ye Ghana ni de hya brante fence Abdul Moment obeka se during the time man konko Ghana kopia mo World Cup na se US Canada ni Mexico ade kan se wiase makansia eno nso to 2026 ya brante we enso timi ekopia ma represent o man konko Ghana me no kase no ono nso timi am movie from ade kan se pono me patron the club fence we valado lead enso Johnny club fence Girona no se latest anyume mensa kadi nyina no enso tu dwuma de enso na bibia no enso timi akwankan nyumre ya official confirmation and I say communicate mountain when if FIFA so yeah one say club friend say Karela United and one of the for Ghana Football Association GF no so atna one ma catch Karela for say me patwa can say season we mu there one mo entimi top player bianso and register no esan say obeka at some point in time one brand here na say your friend say Sana Kamara Abranti Karela for the car, ya twi Karela for Boso, Mamuso Muntiaka no, and I'm subbing a Branti offense, Sana Kamara, and so the Karela team in our Sokoda in FIFA discipline board no, and tell me says, ya Bandi Karela Sene, I'm subbing me register new player, no see latest, and may answer carry to Judge Media Snabi Piano, and so to me a Concana official communicator, and Shaba Montana Karela United, so Eddie de cancer response no, and so 8 minute banti, Kofi Buanafe, ya project is image no.
so na se yedi san koma no wo se o nsa kan de na mom wo so etimi ebetu na mo na de sefata bia se san hye na no so betimi aba wie no wo so pim so bi se ana so mo pim so bia se wo so betimi ahwe na se sa bana ena FIFA nso de ato wo so ebetimi adi hundwuma na so matimi ye no so latest a enweme nsa ka di nyina no enso atu dwa no pa dwa ni show no mra Mr. Hitman Godfather nso atra so ani da so mo bia dwumadie na mede tu dwa se crop ya kuma se asante kotoko metema kuma pima pemba ba won se kutu se bam ena no pay atene ya mewade e kan se Lagos Sports Stadium mane club je friend se Heart of Lions so de ayonkufa kansie enso e so after 90 minutes of soccer fiesta no na se the Porcupine Warriors kuma se asante kotoko metema asante ngoso na so matimi aseka ba ko a Heart of Lions antimi anta Bronte friends Inusa Adams ena nya the only goal no enso de ma crop ya metema kuma se asante kotoko ime no yede san komanyina no atujana after say me pacho sa big game na su tocho no me no kaso pani friends Eric Tinkler eya manager Edema Porcupine Warriors asante kotoko team no ono su dinkomo akra efade e kan say discipline ene ono so tojo kotoko aso yenti Eric Tinkler wono so nkomo awodi ye discipline. And when I talk about discipline, it's not only off the field discipline, it's also on the field discipline, you know, and in fact for me on the field discipline is probably even more important. But to just blame players I don't think is right. Henti way enso eya Eric Tinkler nkomo no nso ATF metema crop ya kumasa sante kotoko ni team no ze masa o ya player na ene ya koba nse o discipline level na ofoma na ye ja wachire no so eya latest anwen se kadinya no enso atudwa woto aso di nkomo se masa kromo ade ya pitches out a empempi ye di agwa na se ye di dwuma so no masa enkonkan enam so bi na kotoko mu bobo a ese ya bofe no entimi enkonkan Eric Tinkler edi nkomo afa ya pitches no kakra. As you well aware, the pitch, as you well aware, the standard of the pitches are not great, which obviously makes it much harder for the players. We want to try and play a brand of football that is entertaining. We want to try and play a possession-based game, and on pitches like this, it becomes very difficult, you know. Henti Eric Tinkler manager na sa head coach Adema metema kumasi asante kotoko mo sadi ko ba ade e kan se we no enso e bema ya no Mr. Hitman team no omo no so enkoma nyu anopa no so di after say club bia metema kumasi asante kotoko so e se club friends Heart of Lions e ka ba ko a omo ntimi ante anyu ade san komanya no enso so atudwa wose na pitch ni ntino Amo pese wachire kotoko players ne tatisa emfa enefa bo no call right na se omo bo na se call left hand se nti Eric Tinkler se ya pitch niti wantimi anje players nso tactics bia no so ya latest a enwede nkoma no dodo na nso etojo na menu kase de nyame ya duma September year ye se Ghana Premier League na se 2026-2027 campaign na anti ametin se we no enso ya club license bodomo na se ye bebo Ghana Premier League omo so etimi hwe ya pitches outdoor venues outdoor ene omo so betimi age penny na say yetimi asiaka ho reporter meeting say ade kan say 14 various stadia ana matimi age atuma na say venues ana matimi age atuma ntia meeting say Lumba Sports Stadium Tamale o maji atum sanso na nya Accra Sports Stadium afeno University of Ghana Sports Stadium Legon ana dance park enso bibia na afa unya Enquires Sports Arena no wa Samra Boy afa TNS Sports Stadium e otakwa unya na na afo so ji abo be chem sanso a ana AK the second Sports Arena no enso basaka unya tuba straight for ade kan sepono me patro ka so Golden City Park e wo brekum na fa unya Baba Yara Sports Stadium Kumase afa Kwando Sports Stadium e wo Volta na se ho afa unya ade kan se nana boama da ko the second park no enso e wo Kukrantumi na Enquires Sports Stadium enso e wo Boasinti 14 venues ane me patro club license bo no enso etimi age atum se nyame aduma 2026-2027 season campaign no ye yamfamo Ghana Premier League no ena nyume ya trans ye de san komanya no enso atudwa na menu kase dia official we no enso eya fixtures for Ghana no eya Division 1 league na fixtures na timi ababontin yamre nti ye yamfa match day 1 ema na say ukopiem e was zone
1A me patro match day 1 ɛno nso nkɔmɔ ne say anatia Sankara National FC ɛne Real Tamale United bɛbɔ sanso na Steelers ɛne One Power afei wunya Legon City ɛne Northern City afei Kumasi SC nso ne Bechem anase weno ɛyɛ Brekum City FC ɛno so ɛyɛ match day 1 ɛno nso bɛto weno ɛyɛ Ghana weno Division 1 Zone 1A ɛno nso fixtures ano nweno yate ɛno nso afi yɛnkɔ piema nso ɛwɔ Zone 1B ɛno nso so match day 1 no fixtures no enso so ɛwɔ ha wunya KAC Soccer Academy womane waweno enso Yape FC sanso ana 11 Wonders senso ne Mighty Royals bebo afe wunya Victoria Club Warriors ne club ya friends weno so ade kan se Victoria Sasana FC na fe no Doma Unity ane Techima Liberty Utentia no enso so Division 1 Zone 1B match day 1 fixtures na ne yade san komanyina no enso so atu dwa na yefio na fe yanko pm enso zone 2 nti kofi boam no ma me zone 2 dia no na dia yes enti dia se yellow bisa na yadi san komo no enti zone 2 dia no eno nso match day 1 no say na hun komo no enso so esifati eliminal sack enso so any club friends Fetterman United afa unya enti images ne dia se komo no Mike so coach na se niam okuche gunsa nkrata so na se animu na kabirisi kakrenti yabehwe na fe no achina no pa yetenase a emreni nti yabetimi de san komo nyina no enso so atimi atudwa nti Ghana anasa Ghana Division 1 League omo fixtures ne eno so atimi atudwa anasa abamonte no pe no yede san nasa anwume yede san komo nyina no enso so atudwa na Brantia fence Nicholas Opoku eye Ghana ni dihia anasa ono so wasi aka ya se dependable defender no what ni brutal reporter mete ene se so ono so atimi adwane club ye friends Union Deportiva Las Palmas enso Spain mamua ono so atimi complete ni me ade kan se medicals anwume san komanya no enso so atu anyamya duma 6 September CAF Champions League na takwa club events Media Sporting Club any TP Mazembe and the Berindam so TNA Stadium reporter meeting say Kim Promise and so ebetimi about so timi abe performing Adjoa minim Kim Promise no bena na wunim ti wo fa bi Adjoa mame na Kim Promise no ba ko say ya so ofisa mo no Adjoa betimi ama acapella kakra bi na fe Adjoa I think sister Senti ma acapella kakra oh Debbie aha ye DL Adjoa Abusenti yamfa efisa mo nkoma boabo anu ni sina fe yanda omra fly number dia 106 na go phone cross so yamfa latest no enso emra Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with a super break. DL Power Sports. It went there. It jump that down. DL Power Sports. DL Power Sports. It went there. It jump that down. Right, Abusuagusu Sinkonya so kan ketesi Lumba nsupa numere Lumba nsupa se menkan cho dwumadia bia wudi nsonwanwa so ade soma huane ade kan se bidafo Lumba nsupa nsu ya so ne so kroje ba bia befa bia nsu agye atuma madama ana ye Sinkonya so fly number dia 106 na kofon cross so amana ne nkomo latest exclusive ya no jamfa nwanyu nsansu to dwumadia nsu ne se bibi bia nso kan reporter megada efio mine fence Senegal ene so penny fence Patrick Vieira menuka se no Pennyfonds were Timia Bondiweno and she Taranga Lions of Senegal national team no so Timida man and also latest update and you men Sakadino and so to Jananim club friends Aston Villa reporter meeting says there's some Brantia your friends Aaron Wan Bisaka after some part of West Ham United no and so rejected south for club your friends Aston Villa no and so Timia Adi Ram and also latest and you men Sakadino and so to George Media no Bibia and so Timia Kwanga Pania your friends
Maria Manguala ɔno nso ɛyɛ agent de ma brantia ye friend se we no enso Julian Alvarez so den komo enso timi abamonten wo se mra bi atwa mu no ne agent no sa brantia ye friend se Julian Alvarez no ɔno nso timi ade offer no to Barca was it just 20 million euros nyinam no Barca rejected sa akoda no enso timi kwafa brantia friend se Ferran Torres enti se dia koso se Barca enso so epe Julian Alvarez ne enso timi abibia wo se ne ɔno nso ebe ko ma no ana se obeba o ma no nso eye nkomo pani friend se Jose Maria Manguala ɔno nso agent ana se pono ade kan se agent de ma brantia ye friend se Julian Alvarez no enkomo de ma montanwie de san koma no enso so etu dwa nanim se EPL nyame adoma next week ya start na empanifo nso e di changes dodo na enso so atimi adiaba reporter mete and say referees no ekoba ni se video assistant referee ade kan se fa no anytime bia mo nso betimi visit bia no am nso betimi adi nkyeremu aba no so eya kakra fi oba sanso a ene ne yakoba ni se yapon gamer se yabo 90 minutes na we game na ba we referee enso ahye na ban final race na ba we ya wasi anasa reporter mete and it says communication and Pempino Benz referees and Sunny players no and sweat me enya or parkness no and Pennyfoss says communication no and also bet me about Montano and Sisaka Kra and also sweat me Bano Pedis and also you know yet the sun command and sweat to Judge Meadows not be piano and so at me aqua and can also a later some in second you know Jadin sweat to John Nomus says whom say and Pempino matches a cost weapons a page panels no who wants a nice advert outdoor and so any corporate bodies and I'm sweating me to musica shake games in no sweat me tragu reporter me second and it's EP on next season 2026-2027 campaign me patro decision be avano and so ebet me adia banner referee and so ebet me taking into effect no and so ebet me project our page panels next one and me the sun come on and so to judge medios na bibia and so to me akwanka unimo pania je friends Umar Abdul Kadiri Adan Ono efi Somalia unim say nansen temana say FIFA radio kan say World Cup and so to US Canada ni Mexico no opani we pani fonso timi reject ade say kan say wono so ne visa ni entry ono so timi akopia ma World Cup na say officially nansen tema Jofa Super Cup and so eto ade kan say pono me patcho Europe at the time club friends Aston Villa and so ni Paris Saint-Germain bo be ka so pani we and so no so timi center reference officially sa big game and so to reporter mete and it's UEFA Fonso to me appointing is wapenu ade kan say UEFA men summer course ade kan say referee course and so beto Yaniva I was Switzerland no openu and so entimi enkosu ade and so latest and me say kadinya no and so to no penia your friends Mauricio Pochettino, a former manager, and as a head coach, Paris Saint-Germain team, according to the entire career, and as the entire career, and also a professional coach, I can say decision, and why a team permanent during the time of coaching club offense PSG, and they know what Brent offense, no Messi, Sansua, and I finish, and I said, when I see a killer on Mbappe, Lotten, and Neymar Junior da Silva, Simasa, I told them he was a penalty, but one who said workers and Messi and Kobo. And I said, Killing on Mbappe, Lotti, Nebo, and I said, Nema, and I was here on the idea can send the entire career. One of sweating managing on a decision. Now you have on a pass on so, betting me are taking on a Yentia Mauricio Pochettino. Like Jesus say, then come on, dear. They need to share the space, like before explain. Oh, who tell who is going to take, who is the taker of penalty? DL Power Sports. Who? No, it's not easy to say because Messi, Neymar, Mbappe, okay. It's so really complex situation when you go. And what we did is to try, like Jesus say, is be ourselves, try to do what in the way that we feel, but knowing that we are going to suffer. Henti way Mauricio Pochettino minuka so former manager Edema Paris Saint-Germain team assistant yene uko pema so US men's national team now no and so na ade kan say manager this san come away and so ba Montenegro this san come nya no and so to reporter me gada nwumre and say Southfield United say wamu case no and so etimi e quarter kwan penifon so etimi efa so eto club no reporter meeting say koban say ekobubo mo kinkran
nyame adoma season ebewuram no ombetimi adirate 12 points every Sheffield United omo points a omo so betimi anya nti masa yen start league no kra na se won so wo ade kan se 12 point deficit ani ehun benya so nso betimi aka se anase ehun benya so betimi enso beat na wotimi enso accumulate points awodo a na se masa emu be dia ma Sheffield United brutal entiametin se ade kan se we no enso so COA Sports ade kan se Bitcoin Limited ekwan krom fo so eto Sheffield United e December 2024 no empanifo asusi sa consortium no oma fo kwampa so ntene sa case no enso timi akopie ma okota yede san koma no enso atu dwajumade so na bibia enso timi akwanka pani offense Posco say former player at the Manchester United team no why a legend at the champion Kofitela team no iron boy one team no pani way enso a legend reporter mete and he say yabane no ade kan say ya season the lances for 6 months ni nyina say we no so our violate ade kan say driving rules enso so e we UK pani way enso over speed na no e the month of March masa ni Range Rover ya say ade kan say American say Posco so dia na no enso e ade kan say West Yorkshire I want to say open when so this America no and so the animal mountains no and I'm subi na empanifo so timi season the license and you may this some community salesmen and then me apania je fence Posco former Manchester United legend we ono so timi and drive we UK ono so latest and me yansa kadinya no and so to jano pamidin commercial so pania je fence Jose Mourinho say I Real Madrid manager ano enyume ya unveiling say ye no enso timi ache fans no I say one from day one why Madridista during the time 2010 and also timi touch it down Real Madrid and wetimi enso nya odoso nko after say 2013 panifo jane kwa ni nyina okọ ekọ ne nam clubs out do nyina no wase club one Jose Mourinho support no e club fans Real Madrid and also panina je fans Jose Mourinho Real Madrid manager and pempom so timi anya no this san come no enso tu janme this san come nya no enso tu dwajumade suna bibia enso timi akwankana over the weekend Ghana boys do na enso so musia kan wa manana no masa mumade mo no kwankan pa we enso selected few numbers and say few ade kan say Ghana internationals bia wamo so yensa timi akam unya Joseph Opoku one wetimi ehye one goal ma Swansea after say wonya the first game and say ni debut enso so was out ade kan say sa hono enso akakra few abasan so na Bernard Mensah one so ehye go assist and my club friends I Riyadh and so our Saudi Pro League mo no see latest and I say come on to over the weekend Ghana man tia do na am so Asia kan wa manane yede san come no and so to the Prince Kwabena do and so timi enya go de ma Victoria Place and also e kakra fi obana fe unya brantia your friends said Foster Apitogbo one so etimi enya late winner edema club friends Santa Jordan no and so kakra fi obadi nyina no and so ma Imano Poku and so enya go edema Amir City and afa Matthew Kujo Matthew anim Kujo abranti we masa ne mo de mo no kwanka bruta at some point in time metema krobia Kumasi Asante Kotoko ana na abranti sudi ni Juma me no kasa no so etimi ehye go de ma club friends Sakinen ana afa wunya Bernard Tekwete one so timi enya assisted the man Ludo Greta and you had this son come no and so etimi to Jan and you may have 7 p.m. unim say UEFA Champions League we no enso your final round of games and so a playoff me no kasa grade matches how do pina and so etimi asha say ya about 3 minutes and so our various stadium and say various centers ade kan say Dynamo Zagreb and club je friends say vakin about 3 minutes no obi anso timi say go we no Eya fena bate once any Leona na ebo me no kasa no under 3 minutes obia enso so entimi ense go na anya club je friends we no eya Levski Sofia one on AEK Athens and so and Ediawindam so assistance the game no enso so eya 0-0 no so report and say come akra and also free ade kan say UEFA Champions League playoff nasiba and me adi nyina man command nke dos na mom emre ne ko papa nti ye betiasi from na fe ye de agudie mu nsem eboabo no nyina no enso so etimi edi asi yenda Lumba nzupase sa brano brando amotimi kwa mo aso yase anyuma mo de atwa so fra fly na dia 1069 enkofon cross amanane nkoma later si nyina no ye de ba fe fisam nkoma ni nyina no yesa edi begu a Michael so coacher eye producer on duty anu kro ya ana wetimi kuche nsem no enso edi gun kata so ana se when so eye supported by able team ni nyina led by Mr.
Kwame Afum Jesse Michael Awunia fe Unya wo Disika Brante Kenneth Tata the international blogger na fe Oboroma the Fant Englishman nani mu nyina ka obi ana Besima Kadusa man bi se menso metra se ama ye de agode mu nsam no enso so etimi ade bro na ya so so nwei mame ntia sam je bakru kopie mo Madina dia manya ne ntia se oma bima anya sam keto monitor dwumade no sanso a ana ne hu kan Mr. Samuel Ahene Afo ano so etie dwumade ne pa enya asam keto afei Mesa Wita Watama Committee na Mo Sadiq o Madina Baptist School na chipe Bema yaw ana no so ye fe no ti Mo Sadiq Bema yaw nwei mame ntia na we yi mefim aden ana La Jos collection dwumade dio La Jos collection so e Watama Committee 1 ano so e monitor dwumade ne ti me yanchi omo nyina amana Mrs. Janet Ofoiwa enso so e wo Madina Estate ono so wo monitor dwuma na ntia Feels Good Band omo si wo no Mr. Philip ono so won fa Mr. Philip Abuaje yes Bemo Boada yes. champion man himself kajere say mese ayo ma maintain on fa dwuma de ni ma fene pa oye bluta oye champion pa na on fa nyame aduma 28 na se dey ya the Democracy Cup commentary ne beba is it Hasofok versus Kumasia Metema Sante Kotoko yes e wa kwa show Kumase hey anopa no Mr. Hetman so kika ne dia anwumi na Hetman de say that on say baby man wona no hey oh na dey hey you bragging right in there say must start wa high Hetman baby man wona no so on dey be o man afa Kotoko na ya ball league ni we no mudi say Kotoko e ma team ya ball league no mudi say hey ye ka form guard sisi ya leg na ye boy no kotokoto so sen ne asema me bisa wo omoto so sen ye omoto omudi sen dabi o si Kotoko e ma team ye ma team Kumasi Asante Kotoko yes ye ma team ni Kotoko opim so team na ze bere kan opim so ati team na ma na age aboso asema weekend ye o na dey na hitma ni mu na e bia ma na gro no no ba bia eja wo no wonko ho enti house kwa kwhye Kotoko ana en kwhye ne sei ebe hye no House of Folk no kuru wasi sudi a ye ni chiri kuru wa asa cup I made in one mo ne mo ne bo mo hye mo je made in one na we made in dabi na make say last tournament na ye boy no Democracy Cup na je na say no nyam ne Kotoko ne boy na say ye je ye mo je ye me say ye defending champions nti e beje e de ahye bese ko ban say woni Kotoko dia e wo Democracy dia wonim no kura asem ne say sika de nkra bi to manim asem bi to manim say Ghana for wonim ma menya birthdays ni wie na sika nkomo no ye ni na ye ntwen afiba birthday dia nti wo de ne we nya nka nti wo de ye ma anya bi dabi ma yi wa firim kura nti tenase din na twen me ye birthday na ba me ba me mo waye wate ye wo pam cho ma ye ba ko bi nti sa wo bebre pa na kofi boam na menti awoda we mfiri honom kase bona na de ba we ya ne sa na awoda edikan no kwade ama me wo fa sa ne den de Rita Owusu ansa owokunsu na we ye firi no wankasa na de nyina open amankwa bright ena o kirim se ne na dofo a wonte ne hu jan kra ne din de Rita Owusu ansa owokunsu enti o man happy birthday, long life, good health, prosperity and more money. Nyame shira ne pa no peja no firi adom kwa adom enti happy birthday to you once again. Mo fa say we den de Rita Owusu ansa awokunsu nyame shira opinu awoda no onye ne sonko awade nyina open amankora bright na ose yemfa awoda yi yemfa ema babara kranti ni pia so fira santemantemu ebraim na kofi yini firi so na yenko anim next birthday no every international DJ afiba na wo kiremu am we ya woda sonko a ekọ ediama Praise Linda Danswa Sapon dodo afra say ye retical Adjoa Ekutuba ni nyina yeguden no mu kirem say may this new year bring you laughter, favor, good health and your heart desires. You are a blessing and you shine so bright. Enjoy your day, Queen, from international DJ Afiba. Enti Afiba say me wan fodua within the Praise Linda Danswa Sapon adodo afra we say eye retical ana Adjoa eye Ekutuba ya menshira wate ompeja mfra adom kwa adom opewasem pa enti ne twidi ya mponyankopa ya adom na ode Afiba kon aka mfie ho a ya menkwa so atere ne mfa nche no ompeja mfra adom enkwa adom ne mom obi achi enigu ho enti akire din Bismarck na ase den we free Manasia Mwako dodo na afra ni Kemana ukopie mo abi sector ka on e church for chire mass
enso so ewa bi sector ko say yamfa konya wesi na yam we Kingsley Wisdom Bafo happy birthday nay University of Education Winneba opani kese we SRC local sports and game secretary enti Kingsley Wisdom Bafo na yawa woda came and say yamfa kunya we senior show happy birthday pa yesi nyankopon chira enso so edema nyame ontina nim nchira na oma wani nyedu e wa atamfo so wey if you are onipa came and manasi amwako ochira de ewo abisek tech mathematician pa na say yamfa kunya we senior show happy birthday nti wafa wawie na kwa sam ne say sikade asemi tu manum say nansen wo bre pa yes intenensem no nyina no de ye nwom ye basisi a Capella na tuasie Kochina hey Sikapa se ne obebu akuru because ne dofo bi etukwan nti se de ade na ye no so hwe no prepare chiransa because wa fe ne dopa ne dofo etukwan yo nti amana nsen ne ho papa ne buta ayese kwaku na uninsa na obi bia koka soro me be fa so say ye jan me dada eti azigi ebezi azigi I don't be there to I actually can say I was Zigibi. I thought you know the body. Never Zigibi ni azigi. And then you know Zigu, ni na Zig and I go. Yes, show you na e baba ntinya. Sabes good sponsor, o mo tini mo. When bibi. Zi any gi, any azi, ni na ye pe. Enya pe bi. Oba, what's it? Me fwa so ni nyina ye pe. Oba, giwom. Anopan before say open just and ba show ni so. What's it? Me busa no chiro say, e ko ban say na video na kwadi asuoja. Asuoja na say. Amana ne ya. Ozi oni omuntimi omuni hwi ya fa. Amana ne dia. Tu dia no hwi onye na. Enya ba nya na ye be hye no. Travel fa. E be tu mo mo na so mo di guman. Na say abe fonten there is no barrier. Be ko bia betumi a chense na kofa ba. Enti ye ahwe ne be ye wie ye wie. Kasa cyber security. Enti ejeta. Sane shabeni am. Mena mummy help me suma mo. Me sorry anopa na ma sorry na pe na me be dindin ma bra bom na Nhyiraba ka wo se hwe na wasigi am. Ano tutu da. It is me nyame ho na to wasasi. Me dia me tumofo because wo fa dia me nansi yie. Na won brebre me sumu kwese ne ba ye montra. Nipa nuane nipa. Me friend Mr. Nelson, mabona manese wazigi aba me srew ma ntu ho anamo bia. Ese mabom kokodada. Enti mantie na ba meka nsi wonyama no ho na Ghana fo no hwe kakra. Eye kakra ne yakuyi ama. Enti na ese mo hwe mo ho yi. Asem de mo ore mo. Me yi ma frim mazigi no e ba mo na mbebre. Enti wonim se me wofa se afia yi wase di bia ba. Sir. Oh ya the latest bia ba. Wase wotu Nyankopon din asore. Man tena se. Oh yes. Enti meti Nyankopon kapa ese me ye den. Me sore, ese me tu me sore. Enti ne ye latest single me wofa se afia yi wade aba bonten. Enti am ko pa kira kwan wate. YouTube nso video ne da ho de aba efe pa. Enti meti Nyankopon ne a me sore me nyina ho because edin mu odu. Zafna eye pania. Izine hu enti ye tepe ye ntena se ye besode. Enti ye sore bebo enwom ne kakra bi de ama mate. Ana mo se den. Ekire din se de meka bia mu nia no ye bia. Kasiabo ne ye de se musamufo ne ye Miss Mabel antwene se mu ma ye champion te de ekopie mum e wo Facebook and if yiti makasiabo no mu nya bi ehwe san tie kan ho a
me wa fase fu obenu eya Regina Bafo ana fenso Emmanuel was saying akwa kete boy kase bodamum eno wachina me wa fase DJs gibi echinchim kase free from adesom ya numre no me wa fase Bismarck man busy adu say e de akopama so nsem ebesom yen akenka fo ne ya banu tu we dia meje so ya wofa ose adeyo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ade bantre bonana otafri jamene me wa fase ba Adjoa Agyei Sikapa me bompa ya man se na zigi entumi ma bonte because bape wofa wagumani mu ase kaseboni ya de so DJF bad international DJ no beto so nwoma ne de papa pa no de ba beto ayo so na mitia senior man eye otukofi e wo soate otukofi soate opani ya enimre mitia na sanfin so me wafase we so we Mr. Honorable Franka Manko so okitase sakitase wo ebri kwa no so a aha ntikitase for ye chia Honorable Franka Manko a wo kitase enimre ye chia opa enti ye so aziga me wafase ya na be ya zigi de ma no sa o afiba e na wote ye awusu dwumade no eto sa so me mu nyina moniti a